Kekememe zaten bilim van uygulama hatta red kırıbın. Bu akıl bu mantık ne bun ev uygulama. Yani ev dve xe çaki yasak be. Nave daykamın Türkiye dinlisin Hatice kimlik eden nevisine hecice yani bavem kalkem çüye gotiye nave dayka kızkam hecice em naha devnisin ev kadar hecice nanvisim Hatice dinvisim care gide ve yanlış. Nave pîrkan me jî koçerê Bele. yê. Eca bavê me apê me gelek zehmetî kişandin. Her ku diçin müdüriyeta nüfusê navê dayikê jê dipirsîn digo koçerê eca nedibihîstin koçerê çi eca bi herf jê re digotin heya ku ew strana koçerî derket ah ku nehnî koçerê stranek ji behrara ji stranbêjek dibêje dema ew derket eca bavê me diçû digotin navê dayika te digo koçerê digo he koçarî mi digo na koçerê eca tîpek diguheran û bi vî şeklî bi rastî jî gelek zehmetî da Yani kişandin. ser veni zef hevale men mağdur bun. Mesela hevale ke min navi delal berfin bu. Bave çubu ne nivisi bun? Dilal berhim nivisi bun. Enha yani yek zarok ke khora nave ki dayne. Tu itiraz ki eva çıka insaniye insaninine. Ev paketana jüveni zaten ortaya radıkın. Aha hece Avrupa'yı haberda. Em çima bir tane Almanya ekonomi rahati haber nedin? Çima kalkınmayı haber nedin? Çima em şer haber dedin, çima aşititine gerek ve paketi ra em milleti kurmanç hamu rabın veni haberdin. Edi hineki dena xubene ciki dine da. Serok vezir gave kavit em 5 gava bavejin 10 gava bavejin bona çi bona velate xu bona millete xu. Keke Mehmet ez ve konuyu jibejin. Ez ê gotina web şekir bibirim ser Evet. Facebook dengesi be November gotiye Facebook dengesi be min merak kir di hundirê vê paketê de çi heye gelo çikolata filan heye gotiye gerek xwedê hin tiştenê ji çikolata xweştir in Ne rastî jî ji bo çikolata Kurdan. fabrikası heye. Merv fırın dena xu bide ev bibine inşallah. Belê em berdewam bikin birêz gelekî bi rastî jî BDP ji vê yekê tengezar dibû alîkariya xezînê nikarîbû bistem dana ji ber ku nikarîbû wek komekê li meclîsê rast teraş ji benda hilbijartinê derbas bibe û têkeve meclîsê. Niha Serokwezîr li ser siye sîstemên nû disekine ya dibêje em ê wek berê bimeşin ji sedî de yan jî em ê daxin benda hilbijartinê sedî pênca û em ê devera hilbijartina devera tenkirî bînin ev sîstemên nû hin ez gelekî naxwazim ser bisekinim lêberê niha roja îro de ew partiyên wek BDP jî hene ê ku nikarin ji sedî hefta derbas bibin ji bo ku alîkariya xezînê bistînin em ewil ser wêna bisekinin Serokwezîr ew daxist sedî sisiya ji îro pêve BDP jî ji xwe dengê wê li herêmê sedî sisiya zêdetir wê karibe wê alîkariyê bistîne ew partiyên ku wek BDP ne jî û vê sîstemê de van guhertinê ku di hilbijartinê de wê bê kirin û çawa dibînin. Yani insan hakkı içinde BDP rejisana, Büyük Birlik rejisana, parti edini hemu gereka Türkiye'de siyaset edikin, dibine denge insan, gereka o insana imkanı devleti vi denge her tarafı bivin. Zaten buna veci sedi süsedi ve kir reyhilda emi ona desteklemişkin. BDP hatta inhavi konuya da itirazı kudu gotun. Demokratikleşme paketi dahi eva itirazı BDP jrad be hakiki pırrında emi pır desteklemiştikin. Belê birêz niha gotine Kurdahê dibêje dilê diyê bi lêw veye û dilê lêw jî bi çiyayê qef veye. Niha di ev pêvajoya çareseriyê dest pê kir serê neh mehayê berdewam dike. Em dibêjin PKK paşvekişîn sekinan ji ber vê yekê jî ev gavatin avêtin neh me berdewam dike. Ne dayîkê eskeran digrî ne jî dayîkên ên li serê çiyê digrî. û vê pêvajoyê ji destpêkê heya roja îro kurtasî çawa dibînin? Keki Mehmet. Lewra dayîk nagrînê dî. Serok Vezir Erdoğan pıtıştaki pır xaş got. Got ve paketi cigara ke şavutiye avrın anlamıştı be. Naha zaroke ke şehit buna gerek avna servi haberdin. Zaroke gelek Kürda gelek Türka. Zarok dayık ku Türk be Kürt be fark dike. Em divêjin edi bese. Vaxtaki Türkiye'de demokratikleşme tine bu, hineki zulüm hebu, ser ve zulme ji eva şera çebu. Eva 12 sale parti katiye vi memleketi, Serok Vezir Erdoğan, divê em ser dînê İslamê birane, werin em vê biratiye hettani sone bivin.
برز ماجد از گله کی سپاس دکمش بون رخاندن و امدی سال و وگرن لبل امش پایتخت انقره د پیون لبل اکو جهرم وینا تماشا کرن دیار بکره گلو او چ د فکرن عبدالهای حکومش و میوان بیلال اک یلدرم نوشیگان مل نهال دیار بکره لهویا می ام دخوازن ل وگرن قره دوام بکم لوراش سر توییتر دنگسی به فیسبوک دنگسی به ش آلمانیا و ایران پیاماتن پرسا دکن ج ایران مسعود گوتی سلاف دخوازم بپرسم چما گلو زمان کردی گرک پنل مکتبین خصوصی مکتبین تایبت تهبه از مسعود ج ایران و اکیج میوان و د پرسم گوتیه و دیسا ج آلمانیا زبیر استان گوتیه زاروک کردان و چوا هرن دبستان تایبت لگونی دویه چند دبستان özel هن اف پرس کریه که Mehmet me eva mesele zaten peşici gotu. Emnha divijine iş adamı kurda hamu. Varın devleti Rabbimle yardımcı. Ve dere özel mekteba zede vekin. Zaten paketi tezedajı eğitim teşviki zede heye. Em tevi işi bikin. Ve mesele zevi famkir millet ısa tibiye iskana av dede ve na. Dünya dede na. Em ji hazdekin cemeki mezun vare. لأم السابر كن إن شاء الله حتى ني أول جماعة وراها أول مسألة دزاني حتى ني كينج تشبيه ساد بين صال أول أستاذ بدر الزمن سعيد نورسي تشيا قلتي عبد الحميد تا جرك مكتبك صفراوكن عربي تركي كردي حرس زمان سر هفده هبن بيت لست ديار بكر واني جام عاجلا وان مكتبه وكن دفك أول مسألة ساد بين صال دوام بك چل سری بدیو الزمان قومی ام وی کیش باش تزانم وی داخوازه İşte İro ve demokratik ortamda hem de vejin niyet ama pak be sonucu zafrın be. Bu niyet ama pak ne be? İro çı varajı ye bejin emevi dıxazın evi dıxazın eme tabii ki dıxazın le tevayı yani Türk aracı eme dıxazın Lazar aracı Çerkez aracı Kürt aracı tüm sorun ne var meda venda şunda ye çene be çünkü eme Müslümanın. لبلد لسر خاكا تركيا براستي جينتن كردان دبي مرول تركاجي بفكره خيني كرداجي ملتكن لورا سرو كزير دبيجه اف باكيت و يكيتي اما و براتي اما خورتر بك و پشتي و گوتنا خو داخياني دا در حق و كده از دخوازم دي سب خالن باكيت يك و يك خصوصي ام سر بسكنن ريل بر پروپاگاندا كردي جهات وكرن خيني زمان تركي بره وكيتي زانين اخافتن نهات كرن سال 1909 چارات بیرام لیلا زانا تنه سوندک کرمانجی خواهد بود تنه گوتنه کره بود و درده به دار زور جالی پلیسان پارلمانترین دپین و هیامل تقصیه پلیسان هاتمون سوار کرن 10 سالات حبسه در آزابونش خو پشتی کودرکتن هن کساجی دلی وان سکنی جیانا خوش دستان ام بردوام بکن پروپاگاندا کورتیج ایروپا و هر دوری بکرن اون وگا و چواد بینن که ما zaten TRT6 پیشیا و مسئله زفرن و کریبو ما وقتی که ورق کرمانجی خبر زدم ملت زف گاریب مدن هری نها حواله من ترک دویچ کمی چاکی کرمانجی هم بین اما سورجا که زفرنده زارو که من ها کرمانجی هم دبین حواله من کرمانجی از تویتر دا کرمانجی چخا بزمم هنده درس دم گندیه میجدک هفنه تویتر دا دنیا هنده پچوک بویا ادی امی سروان مثلا درباس بین امی بیشن doğuya da güney doğuya Çakip ve Bursa, İzmir, Antalya, İstanbul em varın Van'a diye haberdin. Em ve mesele şer zaten eva barış süreci pırrın devamdık elhamdülillah şehit cenazesi nayin. Eva sürece Türkiye'ye çıkartışlarında dana kazanç kırne de gereken meri servene bir sene. ملک شای سر فیسبوک دنگ سبه گوتیه صبح و بخیر ام خلک کردستان عراقی سپاسیا اردوان دکنج بو و پاکتا دموکراتیک بونه و لیتنه امجبو سدی 20 سپاس دکن گوتیه ملک شه از باور دکم لسر هنکی کمانی پاکتجی سکنیه ام بردوام دکن دیسا خالا مگو پاکتا دموکراتیک بونه نه تنه کرد علاقه دار دکه بله پیواژویا چاره سری تکیل داره لبل جنین سرنخو ماندی وکیته زانین برل برد مکتبا نکاریبون با اتانا خواندن تعدا و ظلمک مزن وان داد کرن روجا ایرو د دما مکتبا خو قداندن و کاربن سازی و دزگه دولت ده پشتی کو وراس کرن هات کرن لگور پاکته و کاربن به سرنخو ماندن اخو شارپه اخو بشغلن اف گاو که چوایه وک سروکه دگا پیجواد پرسم Eva mesela zaten çehebe daydına ortada devecek ki zulüm çebiye Kürtlara tane çenebiye dindar ara çebiye Alevi ara çebiye yani ve sürece de 7 salı da herkesi eva zulma ditiye em verde hem fikrin sayne ve sana eve zulmü em hamış ki tevrakın zaten Serok Vezir Erdoğan evet verecek ve varın em tevrakın parlamenter meyvanı hekeki Burhan Kaya Türk devecek ki mesele barış şer herkes dikare bedeklerini da yani ku maleki da du bira hevkin paşe poşman nabın
Ya birey her Poşmani ek pırmezini ha brastici. birey her ne kedere da vid servir velati ev milletana hamuk ve biranek ve şer bakın sebep poşmandı ben şer bakın sebep poşmandı ben bu şehit aileleri necra Serok Vezir Erdoğan vana top tıka ye Kürdan jitten ye Türkan jitten ji esker ji en zede şehidi resmi angori nüfus dana şırna vana İca ke dede kuştunu da ke de kuşu em de vejin eva sürece gerek xalas be piştüğünü em herin memlekette yatırımı bükün iş adamı herin xevetkar zedebin İnşallah memleketteki pır delaliş var ki برێز ماجید gelekî em spas dikin serê vê sibê me we teama bi rastî jî xeberdana we jî gelekî xweşe em ser xal bi xal ser hin tişta sekinîn ser Facebook dengê sibê jî Abdulhay Memkeze gotiye ji İstanbulê ez Diyarbekirî me Abdulhay Memkeze bi Tirkî nivîsandiye bi Kurdî ez ji were bixwînim her roj bi kêfxweşiyek mezin em we li hêviya we disekinin we temaşe dikin birêz Abdulhay em gelekî spas dikin dibêje Tirkî nivîsandiye ve gotibû axaftina we gelekî fesîhî û gelekî li wê ekranetên ez we pîroz dikim her tim pestê me nedin bînerên ezîz rexneyê xwe jî li me bikirin kêmaniyên xwe ji me bibêjin ji bo ku em jî karibin pêş bikevin em vêna dubare bikin me ji mêvanê xwe re jî spas kir saet 8:30 ben dest pê kir ji payîtext Enqereyê mêvanê me Mahmud Macîd vê derê bû em malavahiya wî dikin